Temos tamén son os componentes do grupo que nos acompaña agora. Vostedes dirán que, a ver, por que chamoudemos a estes rapaces, que eles pobres que me fixeron a mí. Miren, eu simplemente digo porque eles se fan chamar Trasgo. Teñan vostede en conta este nome do grupo Trasgo. É a forza da xuventude
de redondeo.